clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le ve kule October ni som panga sang ni som ni panga ania tunjuma po hian khovel chanchin thar langsar zual te kan ngai thau le do nani tun haya khovela choi moina sangber Nobel Prize sang ni som ni panga dong tu puan filta ka khan Nobel Peace Prize dong tu Venezuela meichia Maria Corina Machado chu anram Venezuela sarkar chu anlom puyan he kin asoi sela he choi moina adong hi andu lo tak zeta anram shoi tu luber president Nicolas Maduro chuan anram opposition leader Machado chu ramhoi ti in ramhoi zol ti in asoi chinghalani Nobel Peace Prize dong tura Norwegian Nobel Committee in Venezuela opposition leader Machado an thanchan hi Venezuela ram mi puin democracy an nei theina tan theito pa chuwa anram ro relna dictatorship nam thluwa democracy ro relna tungding tura na sataka beituani anrama opposition dar sarle tangrol theilo tipum khatura amhalak na chuan ra tha chuwa inpum khan na nen tuna chuan democracy tungding turin ma an la chomek zela mi puiro relna tungding turin demand an nei me kani kumsang ni somni palia president thanna Venezuela rama an ne akhan opposition leader Machado hi opposition tla tangrol te chuan president chu turin an vor chuaka ma se president Maduro sarkar chuan dan pona anola hei wang hian Iowa president chu tur hian Edmund Gonzalez chu an din tira thlantlin an nge ma se hne na a chan na hi anram sarkar hian pom lovin anol saka hemia wang hian opposition leader Machado hi Spain Atlantia ma se tuna chuan anrama hian aron let le to ani khovelin tuna Venezuela sarkar president Maduro kai shwai hi nasatakin asoi sela adem lebok hetia anram opposition leader Machado in Nobel Peace Prize an dong tamai hi an sarkar chuan thlop lovin alom lo hlea Peace Prize dong tu puan ani nu lokhan Oslo Venezuela embassy chu Venezuela sarkar chu na khar zui nge ni biakpo theilovin siam ani zuiti Norwegian Foreign Ministry thupuang tu Sicily roang chuan AFP ashilani anram sarkar ngein Machado in Nobel Peace Prize adong tamai hi an eng helin an mit atimim hlea an mi huat berlaka he committee malak na chu an lom lo tak zetani achan jinga an sarkar mai atibal zualin an sarkar din hunpo atider thong zual lebok hei wang hian Venezuela sarkar president Maduro kai hroi chuan Peace Prize dong tu opposition leader Machado hi tongkam tuam lo ramhuai ti le ramhuai zol tia an tong khuma wang hian an ngaya chuan he tiang mi laka hian Nobel Peace Prize hlan ani an ti na ani berome Madagascar president Andry Rajoelina chuan anrama sipai helna athena wangin anunna ader thong ti soin ramdanga atlan chhia ti thotan ni khana soi president ani na tangero abang lo ti asoi bok jen ji kai soin Madagascar sarkar laka lungoi lo na hunenge mochen atangin lan ti rani towa inrin ni liamta khan nor hoi hotte hi anram sipai kapsat elite unitin an zomani president le minister dangthe chu bang turin an phut Rajoelina chuan sipai ten nor hoi hotte an thlopta ka wangin sipai chakna manga athune na tanga paithak tumna aom ti soin anunna veng him tura mun himlama atlan chiat mai angai ta ti asoi atlan chian ram asoi lova athu soina video hi thotan ni zan khan national television a ti chuani Rajoelina chuan anram boina chingfel tura inbiakna nei atul thu soin ramdan pui chu za ani turani atibok Rajoelina atlan chian ram hi tarlan ni lo ma se report chen khat chuan France sipai thlo theina amang nin an tarlang France Foreign Ministry chuan hemi chungchang a hian soi ala nei lo thung Madagascar hi France colony thina nia Rajoelina po hi France kwale tuini na nei nia soyani September thlatop lama politician panni anram khopui antana narivo a electric le tui supply thallo wanga lungoi lo na lantir tumte man anni nuwa janji hoi hotin eruk na ro rel na thatok lo le mi pui mamo te ngai tu thatok lo ba puin sarkar laka lungoi lo na hi lantir chun jamani khopui danga po nor hi hoi hotani bok nor hoi hotle security force te in kara boina chuaka mi somni panni anthi to ani kapsat elite unit hi kumsang ni le pakwa sipai chakna manga Rajoelina an thunei na achan theina ta na pui tu ani ma se tun chuma hian nor hoi hotele security force te in nor boina thlenga security force lamin silai an me pu anuwa mi puilam hi
an thlop ta ni inrin ni khan an ram sipai po an thunun hnuaia om ti soin sipai ho tu thar tur po an ruat ngal bok chaman Gaza Indo atop ta ti apuang inrem na omangin thotan ni khan Hamasin Gaza Israeli an thren ladam te an chuakim ta Israel point Palestinian lungin tang te an chua ve boka US President Donald Trump chuan kum ni Indona chu atop ta ti apuang mission le tang te chua ani nuwa Trump chuan Gaza strip om zel dan tur soipuin Egypt Muslim le European shwai tu te ain to khom puya heta hian inrem na ta na rot ma bak lo lapom lo pani Hamas le Israel antel lo thung Israeli sipai te chuan mission somni te chu Gaza tangin Red Cross in anpur chuak ti an puan rualin mi pui hlim thom ring lea Tel Aviv hostage square mi sang tel pung khom chu anin kwa then khat mit tuyatla Gaza po Palestinian lungin tang chua sang ni te an phurlu na dam do in tuala an chung te an pung khom ve bok awana thianga silai ria rea siren alari renga ram thiang lima ni lo chuaka muanna alo thlengta ti in Trump chuan Israeli parliament ni seta asoi zuya Israeli le Palestinian tana zanlung chiat thak chu rei tak nuwa atop ta ti asoi US baka Egypt Qatar le Turkey ten palai na thokin Israel le Hamas in ka hai tho khatna hi pomania Hamas in an mission chuin Israel lung in tang an chuabok thotan izan khan Egypta Sham el Sheikh Trump le President Abdel Fattah al-Sisi chuan ram somni chuang shwai tu te mi khwalin inrem na song he dan turan soi ho zui in to khom hon na hian Trump hian Egypt Qatar le Turkey shwai tu te nen lekha am hing chiakin Gaza muan na awm theinan le hun kal zela po ahova an tho zel na turan ziak Egyptian President chuan soi ho na hian sarkar ven him na le Gaza tundin le na tura tel ti asoi tuna hian tundin na chu tan ani ti in Trump chuan asoya athu soi zui na Gaza inrem na siam chu inrem na lian ber ani thu asoi in to khoma hian Israel le Hamas ayo antel lova Saudi Arabia le United Arab Emirates ayo antel lobok Trump hi Palestinian Authority President Mahmoud Abbas nen po anin chibaya anin berei viau boka Palestinian Authority hian Gaza a inom na kal zel dan tura telve ain huam ti lo soi towa Israelin adu lo thung Israeli mission chu ate hi October ni sari sang ni somni pathuma Hamasin anram an beya mi sang kha chani veran tha tuma mi jani somnga le pakhat an shwai te jinga mi an nia he be na hi Indona ti suak tu ani bok karma sa khanin ka hai hi pomni in Israeli sipai te chu Indona an be pui thlak lian ber pakhat le Gaza City an sobsiat vekna tangin anin nuk to kani hemi nuwa hian Palestinian tam tak chu Gaza stripa an chen na in cheto tak Israeli in na sataka an ti chiat saka an kir le towa Indona wang hian sing ru le sangriat chuang an thimhan ani in ka hi kalpui mek ma se in remna tak tak om turin ma bak ala tam leya heng zinga hian mi sen thi to somni le paruk le an chin rial lo mi panhi tela kir po tel Hamas chuan an ruang hi mu mai har sadona phum na hun po riat ani vek lo ti an soya Israeli sipai te chuan kuang pali an hona an mani po fin fia ani ti an soi maba ko ber chu eng tin nge Gaza om zeldon ti ania Hamas malam po chiang lova Israel in ral thuam tung tura an du lain an mani chuan an du lo thung Israeli te op West Benga po boru ka sang leya alu atu jada te hian Palestinian ten nakina anram lani tura huang an zau thui to le ani Gaza Indona hian Middle East anghong zau leya Israel le Iran chuni som panhi anin do pa Iran tho pui Lebanon Hezbollah le Yemena Houthi tenen anin be reng pha bokani Afghanistan le Pakistan boina singfel turin Trump ain peya Pakistani sipai te chu kar to pa Afghanistan nenram ria anin ka mieng mazat an thi nuwa thotan ni khan anin ring leya heti la hian US President Donald Trump chuan anin rem lo na ti top tura pui ain huam thua soi Pakistan in kilometer sang ni le zaruka thui ram ri chu anin kalpo na akhara wangin in sum don ton na atop vek ria lelam lelama bungra phur tam tak anding ni in Pakistani industry ayo tuina soi in rini zana tanga in kana chuwa ka sipai tam tak an thia hei hi kumsang ni somni pakhata Talibanin Kabula thuneina an chanle nuwa in thenomram anin beina na saberani tangrual dun chinram pani te hi Islamabad in Taliban hena Pakistan beitu hel an khoite laka mala tura ati atangin anin ngir ngho tana
Afghanistan chu him taka hel ho len na achua Taliban chuan Afghanistan a Pakistani heltu ma anom lo ni na soi ve thung Pakistan chuan kar to pa in beina khan sipai somni pathum an lo ni nan in soya Taliban chuan an fighter pakwa thi in an soi ve thunga lelam hian an khing puite chu an in soi zat aya tam ve ve thi ni in an soi boka fin fiana aum theilo Pakistani venim na thok tu ho tu pakhat chuan Injinnia tul lo taka Afghan Taliban sipai ten min be atangin ramri khar vekani ti in Reuters ashil pakhat dang chuan pathiani zan po khan silai puak lawm zeu ma se atlang pui thu in boruak amuanom to ni na soi Afghan Defense Ministry thupuang tu enaya tula khowar rasmi chuan ramri chu tun din muna chuan boruak apa ngai ni in Reuters ashil ve bok Afghan Taliban Foreign Minister Amir Khan Mutakia chuan Afghanistan chuan tu tema do adulova athinom telaka Kabul chu alom reng ni in a soi in do hi boina chin felna anilova in bia ka tul zo ka chu kan kalphung po ni ti in Mutakia hian Indian khopui New Delhi a thu thar lakhom tu ten an kom na asoya India hi kumsang ni somni pakhat nuwa avoi khatnan atlo mek Pakistani sarkar thu nei tu pakhat chuan ramri kan lir theile kia kal dan vek an ya wangin ramria sum don le inom na lam office te po khar vek turati ani ti asoi bungrapur lir theite chu ramri le lama anding treu ti in Pakistan Afghan Joint Chamber of Commerce and Industry Senior Vice President Jaul Haq Sarhadi chun asoi thele thlai tharba ka thiltawn chuak le laklu tam tak an phura sum don na akal theilo wangin cheng makta doi tel lo ani don ani ati ani Afghanistan hi tuipui kam nei lo an ya wangin Pakistan hi bungrua le e turan laklu na berani Indona chuak hi chama point angai ven leya Washington atanga Israel pana Air Force wana achuan lain kalokir hun kanga adang ti fel tur kaneya boina chingfela Indona ti top tu atan ka tha mani ati ani Afghanistan le Pakistan ri tu China point rampani chu inbeng dai tur le biak ain pe thu asoya China hian Pakistan le Afghanistan in kar siam that ain pe rengani ti in Foreign Ministry thupuang tu Linjian chuan thotan nia Beijing a thu thar lakhom tu te akom na asoi Kabul chuan pathiani khan Qatar le Saudi Arabia ngen na angin in ka anti top ti alo soi to ani Modi an mission chuale Trump amalak na afak na sale Prime Minister Narendra Modi chuan Hamas in Israeli an rente an chuata chu lomom ati thu asoya US President Donald Trump an muanna aom theina na atho na le Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu an chinfel duna khong tak anei chu afak bok kumni shen an ni nuwa chu anita hi lomom kan tia anjalen na hi an chung te hoi sen na President Trump an muanna ta na malak na le Prime Minister Netanyahu an chinfel duna tak anei ra ani President Trump an heng lai hmuna remna aom theina atana rim taka atho na hi kan fakani ti in Modi a hian thotan ni khan exa atar langani Modi an hetiang apuan ma hian Israeli Defense Force chuan kumni chuang Gaza a Hamas ten an tren to Israeli dadam te an chua ti an puangani voin hian ni zasari somthum le pariat nuwa mission dam lai somni chu an lo hota Israel mi pui tele mishing in line na pomtat tu ta na ni ti in IDF thu puang tu FDF rin a chuan asoya anram hian sim chat tora an man ma che in swai ho an du mission te hi chuan ni India hian October ni sari sang ni somni pathuma Israel be ani le anuwa Israel Hamas boina wanga mitam takan thi kha tha ati lo thu lo sei to chin India chuan mission te chuate in ka Heile in biak na le palai manga mona tluan tling om hia du berani ti in Ministry of External Affairs chuan a soi heti rual hian India hian ahun le chat laklova Gaza mi puiom te ta na puina peklu chu a tha ati thu a soi bok India hian Indona om lai khan a theiang angin atan na le adin na hi lo soi to UN BRICS NAM Voice of Global South le hundang danga boina tha ati lo zia le chinfel chul ati zia soi thin Prime Minister le External Affairs Minister chuan Israeli le Palestinian President Prime Minister le Foreign Minister theutele ramdang soi tu te po voinge mozat biain boina chinfel ani theina na mala turin alo ngen to thinani Tual chung Indona wangin mi nuai thumin South Sudan chu asan to
United Nations chuan kumsang ni som ni panga chunga shroi tu in halte Indona wangin mi nuai thumin South Sudan an chu asan to tian soi South Sudan atanga tlan cheja thi thotan ni khan UN Commission on Human Rights chuan apuanga President Salva Kiir le Affairs Vice President Paithak tak Riek Machar in kara in be na hian Indona tak tak a hrin chuwa a hlawm ni nan soibok Commission in report a siama hian a thenom nai te chu Indona lian zok a thlen lo nan anin rol thuai a tul thu tar lan ani bok South Sudan hi Sudan atanga kumsang ni som pakhata anin tan nuwa politics nget lo tak le chi in ti buai nai na tuam reng kumsang ni som pathum khan Kiran Vice President atanga Machara apai thak nuwa tual chung Indona chuak zuya kumsang ni som pasari khan in ka hayan puanga ma se thu nei na in semdan tura wanga buai na in hun re tak o zuin thamasa khan Machara hi president chuan an hol le an mani tantu sipaite anin beithar le ani Machara hi mar chaka nazir khuwa sipaile newer civil hell in beina achu anu mar chatang khan pon chuak thelewa ti ania he Indona hian mitam tak thi in mi singriat chuang bai vain anom phani September thla khan ram phatsan tual thal le amishing puilaka rong taka cheya pu ania adan shemi ten an hniala Kira hian October thlatir khan Machara hi ani na atangin achol lailok tir zuani Machara chuan an pu na hi diklo nia soin politics a an phiarna ni na soi South Sudan a Indona mek awang hian mi noi khale singa velin kumni chung tual chung Indona a chuana ni toa Sudan an panani heteng zat vel boken Uganda Ethiopia le ayahla Kenya antlan chebok South Sudan Israel tlan maktadoi ni point panga chuang chu an thinom rama anom meka maktadoi ni vel chu an ram chunga bai vai na nom bok UN Commission chuan tuna an boi mek na hi shroi tu te ruk na le duam na nen inzoma an ngaya politics boi na hi Indona thilfel lo taka ti na ru na le shroi tu lo chamna wang ani tel ti in Commissioner Barney Afako chuna soi even in September tha report ati chuwa chuan oil for roads program sum dollar tlu le ding 1 khat point pasari chu chin hriat lo ani thuan soya heti lai hian an ram mi pui mun lia thina mun thum chuan ei turan tla sam nin an soibok Commissioner Afako chuan an thinom te anin rol thoi lo chuan South Sudan hian chiat na lian jok amabak mek dia soya South Sudanese te hian African Union le an bul hnaya mi te chu ven thei har sanalaka chanturin an be sei atiani mi pathumin economics Nobel Prize sang ni somni le panga dongdon Royal Swedish Academy of Science chuan Nobel Prize in Economic Science sang ni somni panga dong tur puangin choi moina dong tur hian mi pathum Joel Mokir Northwestern University US Philip Agion College de France le Peter Howitt Brown University US te thanan ni Economics Nobel Prize si official in Verix Risbank Prize in Economic Science in memory of Alfred Nobel 2025 ti ania kumsang khazakwa somruk le pariata Sweden Central Bank in Asiam chanani Nobel Prize original zinga tello siam ania tangin voi somnga le paruk sem chua to ania mi som ko le paruk in andong to ani December ni soma choi moina than tur hian Swedish kroner maktadoi som pakhata kengtel poisa fai don tur zinga azave hi mokir hena hlan ani dona azave dang hi agion le hawiten anin semang Nepal ramjen ji kai soya sarkar laka lungoi lo na lantir ani tuma zela tanga tlan chuak tang sin khale sang thum zinga sanga chuang tun thlengin an la bibo September ni kwa jenji norhoi hot ni na khan zel sang sang atangin tang sin khale sang thum chuang an tlan chuak ani sarkar chuan tang tlan chuak te hi zong le ngalin then kha chu thunei tu te kuta anin pek ba ka mieng mazat man le an ni heti la hian in pedu lo le bibo zui hi sanga chuang an lom ti thunei tu te chuan an soi Home Ministry chuan tang tlan chuak bibo mek te chu an tan na zelama kir le vek turin hriat tirna ati chuaka anom na chin hriat te po thunei tu te hriat tir turin ati bok norhoi hotlai khan zela tang le security force te in ti boina tang soman thiani zel tang tlan chuak le bibo zinga hian India mi zanga somli ba ka ramdang mi za pariat antelani tungeta zela tanga tlan chuaka mani thuwa zela lule du omangle Nepal chanchina zanlung chia thlak ber anti chu mani loka jenji ten an pai thlak tak Nepal PM
KP Sharma Oli Khan tun naya Gen Z protest khan Nepal lalhui Janindra chu inrola apua hei hian kumsom ni le pali vel kalta Nepal lal chung ko chunga thilthleng rapthlak takha min ngai tu le tir ta thlat mai Nepal hi kumsang khajakwa somsari panhne atanga sangni pakhat thleng chu sa dynasty lal Birendra an aupa lal Birendra hi sa dynasty lal chuan som pakhat na ni in anupui lal nu Aishwarya nen mi pui te ngai san an lo le thin lal Birendra le alal nu Aishwarya te hian fa pathum nein au paber lal cholhuna lal ni mai tur kumsom ni le pakomi Dipendra Nirajan le an farnu nei chun Shruti te an ni Jun ni khat kumsang ni pakhat zirtop zana niya anti fawangin Kathmandua Narayan hi ti lalina chuan lal chung ko inti hlimna buat sai ani le ta lal chung kwa ba ka an ka zen tele chung khat dang te po an tel kim thokhat le lal in ro pui tak bula huan te chu ayeng phet phut mai rimoi nen hun limom tak manan tumani Nepal sana a zandar sarile chan ve vela party chu tan ni in lalfa tele no pangdeu te chu lalin chunga bara te engengemo inin anin kom hlima then kha chuan biliat te an lo khel bok lalnu Aishwarya pon sitting room an chung khat laina te akoma party tan nu re bak lawa chuan an lal Birendra bir Bikram sa dev po chu hlim takin Coca-Cola in pain aron tel veta engengemo soin boruak azang khai fu mai hein ti hlimna hian an ti thin danangin bodyguard emo lal tir ka ang chi tu ma an tel lova lal chung kwa le an chung khat nai te chawan tel lal fapa upaber Dipendra chu alo chema dewa arui viau mai ama hi in regular ve thin tak ani nge minit somli le panga nu vela apindan lam apan tadaya Dipendra hian damdoi po arui tel nge ya hriatani apindana lu turin akazente chuan an pui hiala apindana alu nu chuan chathla in amuhel zui mai tura ngai ani ma se alo ni lo apindana alu nu re vaklawa Dipendra chu aron chuak le hlol mai sipai commando uniform lo hathapin azalt rifle silai panni apai ran bok intil himna telte chuan anthil mu chu mak anti in angaina an hrelo hle then khat chuan afiam thuan yan ring ma se Dipendra chu amhela afiam thu lo te lang si apa lal Birendra chu silai chuan atin ta Dipendra chuan silai chu met puak tatak tak mai le Nepal lal chu atunghal mai lo ma se re lo te ako kiding lama tang chuan na satakin thi senaron chuaka chuata thunokin engthil nge iti tak ti ina fapa chu zo chuai reya atluta silai ren ria chuan midang te chu an phili in an hlau thong hlom le mai lal fapa hian apatea chu mun le mona kapin anu Aishwarya khongai dil na po ngai thalovin silai chu met puak zui mol maya anaw Nirajan chuan au chu khongai avadil velea anuang boka ka ve ani atira lim te kha lawa khurin an tre chel chulta then khat pona tlan chuakin then khat chuan in chunga biru na turan zong ruaya an hlau lu tuk rak vel ri chu lalin ro pui taka chuan a khok rem rum mai lalin nuam le ro pui tak chu hlau na le ram na in atuam chuak thuaya silai thom are meu chuan mi pakwa zet te chu lalin ro pui chuata chuan an hnuk achat me kani Dipendra chuan lalin bula dil kenga leite avapana ta chuan dingin au chiam hnuwa amale ma chu an kap zui ve tamai Nepal lal ni mai tur chu atu taru amai le alua tang chuan thisen tam tak aron chuak ngal boka lal Birendra lal nu Aishwarya le Nirajan te chu dam doi in an thlen pui nu rei lo te a an hnuk achat ta midang nun na chan ve te chu lal fanu Shruti sa lal Birendra naw Dhirendra sa lal fanu panni Santi Singh le Sarda sa pasal Bikram sa le lal Birendra Fars Kajan Jayanti sa te anni silai chilek tu ber Dipendra chu anuk achat mai lova ni kho selowin om thung man mo taka zaini in ni thum chung chu ni pani mi pui teril ru aboi tak zet lal ber athi to miawa wangin lungphula nei Dipendra chu lal ani tamai si chanchin bumi te chuan lal ni kho selo ti in minglem an lo pe man bok ma se Dipendra chu aliam tur lovin chu nili sang ni le pakhata aliam ve ta thawani kumsang kha jasari somrung le pariata dai to khan sa dynasty noya gorkha lal Prithvi Narayan sa chuan Nepal ram chunga lal ram te deu zok te chu hui khomin lal ram lian zo kadina
Nepal rampum chu sa dynasty of na hnuaia alom ta ni Nepali ho hian lal prithvi athon thu in hril chhon thin pakhat an nei chu hetiang hiani tum kha chu lal prithvi chuan azin na mi fing ming thang tak pakhat goraknat atoka goraknak chuan bong hnu te thur mal asom sa chu ron luak chuakin lal prithvi chu apea lal prithvi chuan aten hlea doi chu eidu lovin a lei bota dai mai doi bua chuan a ke jung tang zong chu azuk tlak var hluk bok goraknat thinrim chuan lal prithvi chu an chelo in ama le thla kal zel ten van doin rapthlak tak an la to tur thu le sa dynasty chuan chuan sombak ro an rel lo tur thu a hril tamaya goraknat chuan doimal asom hnu kha lo in se adu thu sam a thlen dik tur thu a hril zui bok he thon thu hi Nepali tam tak chuan an oya kumsang ni le pakhata thil thleng kha he an chia wang hi ni in an ngai tioi om zual turin he van doina hi sa dynasty chuan som pakhat na chunga chia a thleng ve tlat goraknat soyang che in chuan sombak sa dynasty lalti chuan ro an rel talawani an chia ba ka khian khatia dipendra a chen mai na chan kha rindan tlang lon pali thi thei lawam rindan pakhat na chuan dipendra khan nulam hel thale kom nuam tak an nau panlaya englana lekha an zirlaya tanga hriat dule mangai to divani rana chunupuya nei adua rana hi politician lun pasupati rana fanuni in anu chu india rama sindia lal chung ko thla ani lal nu ai suaria chuan ranai le afapa anin nei chu rem ti tlat lo mai afapa chuan sa lal chung ko mi ngei nu puya nei se du ani apa lal brendra point afapa dipendra chu thuoi lo chuan lal ani theina nuai bo saka abaw ve bok anu le pa te du dan a hriat chuan dipendra chu aril ruwa boi hle mai mangai na athlang don nge anu le pa te thu oi zok don ti in an ngai tu na sa thin hle dipendra chuan be sei bo le thinrimin a hun amang chowa a beidon na le thinrim na sa tak ri tak au be to chu jun ni khat sang ni pakhat zana khan aron puak ke ta ni rindan panhina chuan ramdang inrol na wang ti ani thung America rama Central Intelligence Agency le India rama Research and Analysis Wing ro te malak na in Nepal lal kha da bawani anti kumsang ni soma khan lal brendra nuaya thok thin Bibek Kumar sa chuan lekha bua ziaka ta chuan Nepal lal ep2 mawi selte hena India atangin ral thuam tam tak lo thon luani ti aziak hemi chungchang hi lekha bu le thu ziak tam tak om fin fiana chiang tak om silo Nepali tam tak chuan he ngai dan hi an ring bur tho rindan pathumna chuan lal brendra naw janendra soilan ani ve ta thung khazana khan janendra le achung te chu an tel ve lova an him vek tlat mai an vani sim nge thil thleng tur kha an hrelok ti chu in nialna top theilawani rin helna ti zual turin lal dipendra boral nuwa alal ve ngal mai boxi janendra le afapa paras te chuan kha van doina kha an ruaman nin an soi Nepali tam tak chuan hei hi anoi thowa janendra an ngai na lona chan lian tak pakhat po ani bok lal brendra khan kumsang kha zakwa somkwa athunei na ti temrem ti in Nepal chu constitutional monarchy anga kalpu yarem tia hei hi afapa lal lani ve mai tur dipendra chuan adu lo hle nia soyani alal huna thunei na anei tlem lutuk alawa alungoi thelo ni nan soi hei hi rindan pali na chuani special committee din ni in hewan doina hi chuyania witness tam tak ne na tangin an thu soite an la khom nuwa an report a chuan dipendra kha ama in achea midang anin rol lo politics thil bang ni lovin chungko van doina ni tin an ziak Nepali tam tak chuan he committee thutlu na hi pomhar san ti le kar khat nu le ka report an ti chuang ngal mai te report a an zia then khat fia tok lo le belchian dol lo om nual wang te ani he wang hian voin thlengin Nepala in nialna athi tak tak thei to lo Nepal lal thar janendra chu au lal brendra angin mi puin an ngai na in an ring ve lo tam takin au noi bo tua an ngai tat bok janendra opna hnuaya khan nor hoi hotele tharum thona te alwar hle mawi selpol po an lian tual bok janendra opna hnuaya mi pui te chuan lalopna an rin na ataniam tial ani kumsang ni panga janendra chuan parliament le sarkar chu thiata emergency puangin lalin thu top asiam naram angin Nepal chu op ta de udewa kumsang ni le paruka mi puite chuan na satakin an lal che dan du lovin lungoi lo na
People's Movement tu kaltlangin an lan tira ni som pakwal velai au nge kumsang kha zakwa som kwa Nepal ram constitutional monarchy ani na chan po kha Nepal mi puiten People's Movement wan kaltlanga du lo na an lo lan tir chiam wang ani ve bok kumsang kha zakwa som ko paru katanga sang ni paru thleng bel chu Nepala hian tual chung in do na awma he civil war thlen na chan te hi tun na ya jen ji te lungoi lo na chan thang te nen ai nang hlom le Communist Party of Nepal te chuan mi puite som na sang chu lam tang zon na rem changa an manga Nepal rama lalop na chu anep ani ral thuam te chelekin mi sing khale sang sari chuang in nun na an chana mi sang thum chuang chu chin hrial lovin an bawani Russian Revolution lai kum sang kha zakwa som pariada khan Yekaterinburg khuwa Bolshevik hovin Russian lal Caesar Nicholas II anu puile an fa te pangale an chung ko tirka mi pali te an noi bo nuwa khowela lal chung ko in noi bo na rapthlak ber pol chu kumsang ni le pakhata Nepal lal chung ko chunga thilthleng hian yang kumsang ni pariata Nepal Constituent Assembly chuan vote la in Nepal ram chu Federal Democratic Republic a puan anita kumzan hi somni vel zetsa dynasty in op na chu lo to plen ta ni kumsang ni pakhata van doina thlen na lalin nare an hiti kasil hi tu na museum atan manani mek lal op na du lovin democracy in an kala democracy po chu an duangin an hlotling le chuang lova Nepal chu an hiti ta me kani lal nei le duwa soi ri le te po anoma ma se democracy hian kalpui ve zel chu arinom ri zok mai tunan pm lai lok pikar ki hian tharuk kapia manga kabangang ati Bangladesh swai tulok Muhammad yana sanga ain tiamaya re lal tum chu ani velo be se ani nakum march ninga Nepal hian in thlan na nei tum ani bok